Nango mzimu uto amba ngo hafha kha social media nga si ḓivhi zwo ri u tshi khou trenda u ḓo khou trendela mini ngori u nga ita zwivhuya wa ḓi ri ḓo trenda zwi si trende wa ita zwivhi zwa trenda ndi ri zwavhuḓi you can never tell uri u nga trenda nga mini. Ndi khou venda bongo rai ndi khombo nga nṱhani ha musi wana Mizo Phyll fhedzi sa ri dzhena kha hezwo nṋe ndi a vha ṱanganedza kha the podcast with Nema. Ndi podcast vha na Nema ni duka ndi so wana ndi ṅwana ndi wa mahunguni sa zwe vha vhona zwone henefho kha social media zwo zwino Mizo Phyll Orlando Mbaba vhunzhi wa vhathu na vhunzhi vha no mufuna vha mutakalela vha is the king of fan rap. Mizo o posta tshinepe arali vha khou ḓi zwi vhona henefho kha side ndi tshinepe tshine Mizo o posta o ḓi ambarela kurukhwana u khou vhona zwezwi zwiruku zwo nga ngomu a mafhungo ane ori mini vhanna a vha tshekhiwe kha tshinepe tshenetshi tshe Mizo a posta kha Instagram vha nga tsheka vha ḓo wana na zwo ri o challenge vhaṅwe vha masuhana vho nga vho prefix na vho rems uri a ri ambare zwishoti hezwinoni a ri ambare zwirukhwana a ri o testiwa na iwe tshimana testiwa prostate cancer uri u swike hone na ḓivha i swika ḓivha early arali i hone ende u khou promota uri ni wa munna ni to ṱhogomela ni to ṱhogomela vhuvha haṋu ngauri zwino zwo ralo vha wana zwithu zwi khou tshinyala muthu a khou sokou nati mini mini so a huna zwiṅwe vha khou ḓi zwi vhona na nṋe ri khou ḓi nwa maḓilutshele ane a vha itela uri he show u swike hone ya vha hone ndi hone maḓi ane ra nwa hone ndi dzi vitamin water so a ḓi thusa na kha kha muvhili a ḓi ṱanzwa zwithu zwa baya vha khou vhona to ri nga si dzhene khazwo ṋamusi a zwithu zwa hone a ri khou ḓela zwone fhedzi Mizo Phyll u khou amba uri heinoni ndi awareness ya prostate cancer ene a khou ḓisa mo promota uri vhasiwana yani u tshekhiwa yani ita mini uri arali i hone i vhonale kana i ḓivhee kana i wanale nga u ṱavhanya fhedzi vha ḓi zwi vhona zwinepe vhathu vha tshi posta na mini social media nga u ṱoḓa u pfha hezwo hune vhane vha khou ri celebration yes ni khou ita zwavhuḓi havhana vhane vha ri na ini ni khou itani zwino vhaṅwe vha ri hayi mafola vhaimbi ndi uri ngoho hayi u khwaḽela thungo so a nṋe ti ḓivhi zwa uri vhone vha nga ri mini tshinepe khetsho a vha tshi vhone vha songo manga ro ḓilo tshi thivhavha ngori tshiṅwe tshifhinga ri ḓivhi zwa uri u ḓo vhona vhonnyi ende na milayo ya YouTube i khou ḓi tshentsha vha khou zwi vhona wa wana ṅwana a khou vhona zwino vha vhona zwi sa vhoniwi a zwi swinga maṱo fhedzi zwi ndamba zwone ndi ri a vha vhone Mizo Phyll cancer awareness ndi ri na vhone vha songo hangwa a vha ṱuwe vha yo tshekhiwa masuwana arali o tshekhiwa a u tshekhiwe uri arali i hone i wanala ndi zwine zwa pfhi prostate cancer ine ya vha uri i khou fhedza vhunzhi ha vhathu nga maanḓa kha ḽino shango ḽa South Africa na nge nnḓa ndi duka ndi ṅwana ndi wa manguni vha songo hangwa u subscribe no like no comment hanefho vha ri vhudze uri vhone vha zwi vhona hani Mizo Phyll a ri yani tshekhiwa cancer awareness prostate cancer ya vhulaya ndaa